twongeye kubaha ikaze kuri Top Figure TV nkuko bisanzwe muri kumwe na com tubazaniye amakuru ashushe tugusaba ukanda subscribe uko inkuru ibaye igikoza ibirenge hasi kuri Top Figure TV nawe ikugeraho. Na makuru ariko aragenda avugwa cyane hose kwisi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga na makuru yerekeye Prophet benshi bita Prophet International Mbarushimana Akimu, umuhanuzi azi kumanura umuriro, azi ku izina rya fire. Uwo muhanuzi rero yakoze agashya nkuko biriko biragenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yahanuriye umukinyi wa filime, umukinyi wa comedy nyarwanda Mama Sava, amwemeza ko akwiye gukora divorce n'umugabo wiwe azwi mu mategeko, umugabo wiwe bunze indowa, umugabo wiwe bamanikanye ukuboko bafashe idrapo ry'igihugu. Aramuhanurira amubwira ko byaba byiza akoze divorce, ko azakora divorce plutôt n'umugabo we, ko impera n'imperuka ari ngombwa abane na Papa Sava. Na Papa Sava nawe ne azwi nk'umukinyi wa filme, umukinyi wa filme nyarwanda, umukinyi wa comedy nyarwanda. Ariko tukagenda twibaza, ese ibi Prophet Akimu yahanuye nibyo? Ibi Prophet Akimu yahanuye ni ukuri? Rero namakuru tugiye kubagezaho ku buryo burambuye. Tugiye kubabwira se Prophet Akimu ninde, Papa Sava ninde, Mama Sava ninde, ese ibyo yavuze byashoboka cyangwa ntibyashoboka? Rero by'ukuri Prophet Akimu Mbarushimana, ku batamuzi, afite Miracle Church, ubye Miracle Ministry akoreramwo aha i Kanombe mu marembo ya gare, niho asanzwe akorera imirimo yiwe ya buri munsi. Ikindi azwi ko kandi nawe akanavyivugira ko ari umuhanuzi azwi cyane, nawe umuhanuzi wa mbere mu Rwagasabo, ahanura umuriro, akorora umuriro, yirukana abadayimoni, agaturira, agakomvomvora. Rero nuwo Akimu twagiye tumubona agaragara ku mashusho menshi, agaragara mu ma video menshi, mu bikorwa byiwe by'ubuhanuzi, mu bikorwa byiwe byo gukorera Imana. Ariko rero se turibaza, birashoboka bite ko Mama Sava ari bukore divorce n'umugabo we hanyuma aze gukora mariage, aze kubana na Papa Sava? Wewe ubuhanuzi urabuvugaho iki? Ese ubundi dukurikije uko Bibiliya ibivuga, dukurikije ijambo ry'Imana, tugakurikiza uko twavyigishijwe nuko Bibiliya igenda ibivuga, wewe urabivugaho iki? Ubundi ubuhanuzi burashoboka? Niba budashoboka turashaka kubidushiye muri comment, tugende tubiganiraho. Nkuko namana ibabwiye, biragusaba ukanda subscribe, n'ayandi makuru ajanye nkaya niyo tugiye kubacukumburira mu kanya gato. Kubakanze subscribe, amakuru nkaya rongera